Dragana Mijatović, supruga sveštenika iz Vrbanjaca. Dragana, recite mi, iza vas je božićna česnica, mi smo na festivalu božićne kolače, odnosno na festivalu česnice. Kako je nastala česnica iza vašeg leđa? Nastala je uz molitvu, uz puno ljubavi, puno truda. Potrebno je dosta vremena da se napravi svi ovi ukrasi, posebno ako se radi sve rukom, kao što sam se ja potrudila ovom prilikom da sve rukom uradim, da ne bude iz kalupa. Znači, treba dosta vremena i puno ljubavi i strpljenja. U svakom slučaju, veoma je važno sačuvati tradiciju i običaj. Pa, naravno da je važno. Sjajno je ovo što je pokrenuta manifestacija kojom predstavljamo česnicu, kojom predstavljamo našu tradiciju. Da kažem, pošto se odnosi na praznik Božića, znači čuvamo našu vjeru, našu tradiciju, to je jako bitno. I dopada mi se to što imamo dosta izloženih hljebova, ne samo česnica, nego i drugih obrednih hljebova. Mislim da je u današnje vrijeme potrebno da ljudi se vrati, da kažem, da se vrati to poštovanje hljeba, uopšte hljeba. Na prvom mjestu, kako se kaže u molitvi Oče naš, hljeb naš nasušni, znači hljeb života na prvom mjestu, onda svakodnevni hljeb koji jedemo, a osim toga i ovi obredni hljebovi koji su kod nas u našoj tradiciji zastupljeni, posebno za slavu, za Božić, za Vaskrs. Mi imamo i za sahranu spremamo hljeb i za svadbu, isto tako u našem narodu se sprema hljeb. Znači, trebalo bi da vratimo to poštovanje koje hljeb zaslužuje zaista, ali čini mi se da se danas to smanjilo zato što malo ljudi uopšte sprema hljeb za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu i onda smo i zaboravili koliko je to važno i ne sijemo pšenicu, ne proizvodimo to i onda smo izgubili to poštovanje, da kažem.